King Ciudad Angeles, sinumpisa na yung pamaglinis at pamamintura king pampublikong sementeryo at krematorium. Ayon report. Bilang pamagsadya king daon 2025, penimuna ning City Government ning Angeles king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II ing malawakan na pamaglinis at pamamintura keti king Angeles City Public Cemetery at krematorium. Kapag nasananiti, inga panatiling malinis, masalese at maluwalas siyang lugar para kareng pamilyang munta at miganaka para kareng-karelang kaluguran na may yanguking biye. Dinikdik ning city government ing ulagan ning maaga papamagsadya, banga siguradong kaligtasan at kaayusan dareng Angelenyo king pamagmasusi king All Saints at All Souls Day. Kabilang kareng gagawang takbang ing pamagpatupad seguridad at crowd control, pamanyalese king kimut ning trapiko, pamagpanatili king kalinisan at pamamye agarang saup, medical at emergency assistance kareng sementeryo. Agpangking city government ing daon pamikatagod niya bang ipakiting disiplina, pamakisan metong at malasakit dareng balang Angelenyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo.